Mlalelo wami, ngiyakubingelela kuphi nakuphi la kufinyeka umlombosa njengamanje ukubingelela-ke ungathinta cela isintombi zimqomela amahlaka abanye sebaqomela imali uthi ukwazi ngana wethu ngabe usuku lakho liqala la uthi upressana-ke u-subscribe button ushare uphinde ukhomente okukhulu nakho konke uma usubscribe ayikho imali ehamba kodwa-ke sosenza ukuthi kube wena uqala uthola notification uma kase kufakela ividiyo yami phambili ungakhohlwa ukulike ividiyo yethu ngana wethu khona izokwazi ukuthi ibonwe abantu abaningi. Uyathanda umculo kamaskandi oncalo ngahlangana naye uvela ukhala sengiyasola nami ukuthi ngihlanga ngahlangana necama masovele ngikhale ngane zakwethu wathi abantu yeye wena ngampela into edlayo ekhalisa abantu. Mina ngokuqonda kwami ngisuke ngi-understand ukuthi umuntu usuke ekhalelani noma yini emenza ukuthi akhale. Kumnandi ukubona umuntu okade ufisa umbona noma owawuyibona usezingeni lakhe kodwa noma owawuyibona uhlangana naye kodwa ungazi ukuthi kanjani. Kumnandi ukuduma kodwa ebese nabantu abadumile beyakubona ukuthi udumile noma mase bexoxela ugcina ubone ukuthi udumile for le video kaMadlamini for le nsizwa khona la igcina isichaza khona ukuthi ithanda indlela umthandeni alimela ngayo igama lakhe ngendlela nje akwazi ukuthi amelane nayo ngento asuke eqalile noma bethe ngeke aze ayimele uyakwazi ukuthi ayimele. Bayakhala-ke abantu abaningi bathi hayi ngeke lensizwa ithwele ngabantu sebevele behlala nawe vele bekukhala yabo. So ngane zakwethu inhlole nje na umthandeni ajabuleleka ngayo noma uthi umumbuka mhlampe kunokunye ukwaziyo behind noma kunento ukuyibona behind kuthinte kodwa abese uchazwa nje indlela naye ayiphilisa ngayo phekwa lezo zimo abhekana nazo. Uyabo kuyakwenza lokhu ukuthi ungakholwa ukuthi ngampela umuntu ophilayo lo osemhlabeni ngoba la ku-social network kuyenza kube nezinto zamanga. Manje uma usumbona live futhi kubuye kube kusha ngane zakwethu ukuthi ngampela futhi lo muntu uyaphila ngampela. Yaba mningi-ke imbono ngale nsizwa le yavele yasidinda wathi hayi bafana bakithi kodwa sesingakhuluma ezithini izona-ke lezi isiminofu uqakaqe ngqolo lukhalisana kanje zachaza iy'nsizwa igameko zazo nazo ukuthi heyi mina lakolwa ngikhalisa kunje omunye wathi heyi mina ngiyayisaba-ke nje izinto engizizwa uma kade ngiphuza uqakaqe kwaba imbono nje ngane zakwethu ehlukahlukene kulokhu kaMadlamini. Ababaningi abantu abaphawulile ngoba kugcine icaca ukuthi ngampela shuthi lento iyaphindeleleka kumthandeni njengoba-ke kucaca ukuthi ngampela uma wambona uvela ukhale. Uvela ukhale uma wambona nje uvela ukhale inyembe. Ngane zakwethu ngiyaxolisa ukubavezela kakhulu ngicela ukuthi ngizovula khona laphana kwe-comment section ngizwe ukuthi wena uthini ngala mavidiyo njengoba ebonakala wonke la khona uMadlamini esidinda ehlangana nomthandeni kanti usho ukuthi mhlawumbe wena ngokubona kwakho yini wayekhalela. Kanti-ke uphinde futhi ucomment nangale nsizwa eyaqala ukusidinda ngampela uma ucabanga wena yini yamenza ukuthi akhala ngaphandle kwalezi zinto ayey'chazayo laphana ukuthi ngampela ukhalela zona. Ngane ahlangane laphana kwe-comment section ungakhohlwa ukusubscribe, ushare uphinde ukomente bese uyalike ukuze ividiyo yethu izokwazi ukuthi ibonwe na abanye abantu, uyishare futhi ukuze izokwazi ukuthi ibonwe na abanye abantu. Ngane zakwethu umfana ongenamona lo phansi eshowe ngane zakwethu angivambela danko.